ayi nangivele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha enhleka ngivuka next sengisendleleni fast hawu mangithi hlala lapha endleleni naku ngihlangana noShingwenya hamba ngemoto omsebenzi fast bese sengise down lapha mangithi hla na ibhodi yasesontweni ngithi yazi nathi ngingenelana esontweni fast before ngikhomba le Dorisburg ngasho ngiziqubulele ifavorite yami lapha iGorons aka injebovu utshwala babo baba baphethe istress hawu nako ke guys sengihlangana noShingwenya lapha esipaphethe amabloom hawu amaflowers wena wasala phela mina lo muntu lona ngigcine ngiphambana naye ahamba ngevenue yomsebenzi ejikijiki sekala netops fast bese sesiyobhadala lapha sekathize kimi yazini awufaki yena ekenda petrolini yakho ningamangali senibona ama-istropes la petrolini nizibuza ukuthi wakabani lama-istropes lawo wami mina lokhu guys kwamabhiya kuyangihlula shami ngizikhonela lokhu kwamasayidi okungathi vele kusweet nyana usuka ngiqake kakhulu umuntu uma ngimuzwa athi uhalela ibhiya uyihalela njani into ene-taste embiso nenja yiphuza ibhiya ukhombisa ukuthi yazini le nto leya yikho right nyaza ningikholwa uma ngithi nja yiphuza ibhiya benginganishayela i-practical example nge-pitbull manje nina vele niyomention SPCA lapha ngeke izingiyeke-ke ngiyobosha izandla nenyawo fast bese sesisendleleni lapha siyikhomba eDorisburg ayikhona uShingwenya kumele alungise le polo lakhe hawa sesi-overtake amasuzu ngapha sishiwa ama-1400 ayi lana vele bese sesiphakathi eDorisburg kahle size kusoccer tournament yamaduku madlaza mahasa namathula only few will understand hawu masingena lapha kamapimpana masithi hla ayikhona mosidona uShingwenya hayi akusuwuye uShingwenya ithwisi lakaShingwenya kusho kona ukuthi lona ushingelengele wola shingelengeli ayikhona kahle umasipala ulindeni angafaka isikontiri lana kamapimpana kunini kahle sivotelana ayi lana vele bese sesifikile egroundini nakhona sifike late sekudlala ifinal amaduku namathula and please ngiba walalele nizwisise amaduku ngilaba beziyelo amathula ngilaba bezimhlophe ya inrange ejimane ke leyo nakumahasa namadlaza labo ke babhalelwe ukufika kufinal amahasa atshele ngokuthatha isigiyani amadlaza wona vele atshele ngokusela utshwala or discala lana besele ku half time ngiyambona uSikhosana yabakhulumisa lapho uthi emadoda sikwazi ukuthi singabe abesanabo amara ukhulume sekulathi iskobe sesesithi 7-1 kuthize makuphela igame ngababona sebabamba omunye meeting no yes meeting ngani madoda andliwe kangaka bese kuchot ukuthi bahleka mara safundiswa kuhle ukuthi abomna kwethu abahleka kuhle iplan lethu as amaduku FC bekuthi sibabethe 11 not omunye nomunye abe negoal lakhe sabona ukuthi yes senhliziyo uzaba bhlungu omunye bekajanyelwe ihliziyo lapha ngiyambona mosuma mncane lapha bekasibiza ngeconfident as amaduku FC ukuthi izothatha icup lead mara before ama-champions aphakamisa icup kuthizwe no yazina sithome ngabo referee nabo linesman lapha sibaphakise nabo ama-medal wabo mara uyambona ulinesman ebebamthengile uyambona ngifuna ukutsho ukuthi ngimuphi mara uyambona ebebamthembisa ikhokhu I know amathula FC bewokode rehe yona nangomunye bathi bamfaka imedal enranyeni wadawa mina ningangifaka enranyeni ngizolifaka ngesikhwameni angisho uyabona ukuthi uzokubonakala ukuthi udliwe na I know enrange edala idliwe rehe yona yes and idliwe enrange kancane inhliziyo zabe zibhlungu nje bacale most smile sakhona ngesokupretend yokubona ngomuntu nakafika ekhaya lapha kharameja abantwana nabambuza ukuthi sobane namhlanje wavutha kangaka kanti yini nanzoke izinto zeDoronkopo zadawa nathi asisali sikhona lana egroundini sibawetha ama-medal enhlekisi nje lezi bezibiziwe ukuthi zokugada amaduku FC phela siwinile lana sekho saying ngiyazi nje already sekunegcube likhona lapha kuthiwa hey amaduku ayadelela mara leyo kunyakinga madoda sesizayilungisa unyako zabo waphela kanjalo umdlalo omnandi thina ama-champions of the tournament sithi let's meet again December guys niyabona nani ukuthi la ngabe seselishona lapha ngathi yazi nathi ngidumise ibhayisikili yami ngikhombe lokushini fast uShingwenya ngimuze sekadeni uyasala la neDoronkopo ngathi yazi nathi ngikhipha ibhayisikili yami ebhudini ngizijikele ngayo ngiyi-1 nakhe sengihlangana noVelaphi lapha athi nangabe ubuyele eMiddelburg asambe shy convoy ngithi asambe ngikushiye fast don't forget to use the link and promo code on my bio to get free 50 rand voucher nama-spins ayi-25